Kasang KSU East Jadial District Unit kan penlong da kajing Ïakhih ke baar kabadi kajing seni palat jong ka Surok NH-06 kata ka Surok kabiak na clearat syaki South lipat ki jela jong ka tanj lam mingi. Kini kajing Ïakhih ka Thiah Surok kan long ka arpasan tarik mata ubenai bat kan sedang adu ka por 10 baje mestap adu ka por 100 baje janmit. Ka kerwa na kaseng ka ong bakan di kajing Ïakhih Thiah Surok ka dahalor kajing skap kuman jong ka National Highway Authority of India man Moramot ia kan di ka Surok wala da technical manager jong kan di ka NHI ubiswa joti lakar ka pratrik jong nelar arjar pulai ula kular hakin ngalam juga seng rengkat ka jadang langru kirang ba shno na kathan ilaka narpu baka NHI kan pendap no ya kajing Moramot apo andru tayo ndai mata andru tayo kelajan kot penban msina yu idak ai bakan di ka NHI kan sedang ya kan di kajing Moramot kekerwa na kaseng ka angru adi balakot katai kajing Thiah Surok hakapot janmit pat setiau lenter kandon kajing khot ikipat ba banum le jing lai de kali tang hakapot mumi katana du kapot nyo boje janmit adu kapot san boje mestep bat kane setiau lenter rei las pelaipat iki kali ambulans bat ku di kali ki badang kap kerki bana jing lai bat ki bam akar bikin lai na kane kajing khot banum le jing lai de kali